Siyanamukela indabeni zesindebele sinhlanganisele zona namhlanje kwa SABC 1 akwande sitshaba sekosi. UBrian Molefe sikhulu salokhuya sakwa-Transnet samva-nje esibekwe amacala wobukhohlakali, ukukhwabanisa kunye nokuphula umthetho wezeemali zombuso. Molefe uvele ngaphambi kwekhotho ye East Rand kunye nesikhulu salokhuya sezeemali u-Anoj Singh kunye nabanqophisi baphambili bakwaRegiments capital u-Niven kunye nolitha nyonya. Ukuboshwa kwabo kube ngesinye semphakamiso zombiko wekomishini ephenya indaba yokulinga ukuthumba ilawulo lombuso. Umbiko uphakamise ukuthi kuphenye ngokungeneleleko uMolefe, uSingh kunye nesikhulu esasiphethe iTransnet lokhuya usiyabonga gama ngehonakalo yokutshisa kwabo emacaleni afaka hlangana ubukhohlakali, ubukhwabanisi kunye nokuphula umthetho weemali zomphakathi. Kanti bathathu aba bahlathululwe njengabongqondongqondo bokugolwa kombuso kile kampani elawulwa mbuso. Kuthiwa batsho ubufakazi obunamandla butshengisa ukuthi ukugolwa kombuso eTransnet kwenzeke phakathi kuka-2008 no-2018. uMolefe wakhethwa njengomphathi weTransnet ngokuphakanyiswa ngungqongqotjhe walokhuya wamabhizinisi wombuso uMalusi nangaphandle kokuthi wayengasinkungikhetha nokuhamba phambili. Ngokuya kombiko wekomishini ephenya ukulawula kombuso, ukukhethwa kwaMolefe kwavele ephepheni elaliphethwe maGupta iNew Age ngaphambi kobana akhethwe nokukhethwa kwathiwa batsho kungenzeka akhethwe. Ikomishini le iveze nokuthi amakontraka amaningi bewangohlangothini lamaGupta ekuvele ngemva kwehlelo lokukhuphukisa indlela yokungenisa imali eyabekwa nguMolefe kunye nesikhulu esasitshejeze imali kwaTransnet. uSingh ubesikhulu esitshejeze imali kwaTransnet ukusuka ngo-2009 ukufika ngo-2015. Ihlelo labo lokukhuphukisa ingeniso mali lifaka hlangana ukusisa kwe-300 billion rands emkhakheni ehlukileko kwaTransnet ngehloso yokuthi batsho izokwenza umehluko omkhulu ngaphambi kobana kuphela iminyaka emithathu. Isazi sezepolitiki uSandile Swana uthi batsho kunikela ithemba ukubona abantu baphenywa ngokwephula umthetho weemali zomphakathi. I like the fact that there is a charge that relates to violating the PFMA, the Public Finance Management Act, because there has been a widespread belief that you can't go to jail for violating the Public Finance Management Act. uMolefe noSingh bakhutshwe ngebheyili ye-50,000 umuntu ngamunye.